Andi kegumbo lyakahewa kange Sofia. Ilamo oyelela iyalomwa ndali kandi kwipula omasiku nga omokuva omayindilo kontima kwandje. Ouli nawa? Andi pandula tate Kalunga. Okuza kesiku ene duyelelo hapo ya Kalunga dhawile kunga ondakala ndiipyakidhila. Ocho naana ochiima cheenditha ndjesho? Ai, ocho chekwenditha ochikanwi che? Aha, winotila kaisho chimo chineyi. Ondaninga omasiku inandi kotha. Andi nyenyetelwa kokana kokomwenyo nombepo yundulila nje ndiye kungwe. Okuza kesiku watameke okwiitetako kiinima yuuyuni, omaihumbato goyo gakale thimbo nokuuvithila nje. Ondakala handi chidhimbike paife otandi yamukula. Owaninga naa kahewa shi wamukule konkolo lyomwa goye? Ondina omalimbililo. Omalimbililo gachikiche kahewa? Popya nangaye pamwe ochinima tandi vulu okukukwathela? Ondaala okuuvako namuthikameneno gweitaalo lyuukriste washili. Mokapena ehalo Kalunga otatulapo ondjila. Kalunga oye talongo mungweye opo wukale wuna ehalo okutseya iinima mbika. Natugalikane omwa kwathange dipo pepahalo lyoye. Amen. Otandi kupambulileko kotseyo yandje kahewa. Membo lehololo 12 okatse nokati 17 otatu lombwelwa kutya opena ochishupe chombuto yonkiintu shoka tachi kalithwa kochikoko. Ochishupe shika ocha humbata oshili, ocha humbata iipango ya tate Kalunga omulongo tayi igwanitha yili ngaashi yili. Ochishupe shika ocho aitaali yachili mboka yitaala mu Kalunga nomohapu yaye okupitila mombiimbeli. Eitaalo lya inali volongakanithwa niinima yuuyuni. Ethikameno lyomaitaalo ga Kriste mbaka oyili 28. Tango ocho omicangwa omanyolo omayapuki gotestamendi epe netestamendi ekulu. Kokutya ogo hapu ya Kalunga ya gandjwa ketsomukumo lyopau Kalunga okupitila maantu ya Kalunga mboka ya popi noya shangithwa kombepo ondjapuki. Moohapu dhika Kalunga okwa gandja kaantu ontseyo yinasha nehupitho. Omicangwa odho kwaana elundululo kwehololo lyehalo lya Kalunga. Odho muthika gomikalo, ekonakono lyokutseya uuthemba wehololo lyomalongo noshowo einekelo lina ongushu nolyekota liilonga ya Kalunga mondjokonona. Nochitiyali ocho omutse gwa Kalunga, Kalunga katatu gumwe. Kalunga he, Kalunga omona, Kalunga ombepo ondjapuki. Twiitala meyo kumwe lya kwaaluhe yeli yatatu, Kalunga gumwe, Kalunga katatu. Kalunga oye ihasi. Omunankondo adhishe, okwatseya atishe, okuvula ayishe, nokulya apeshe. Oye kena ehulilo nokuli pombanda ya kehe shoka omuntu ta vulu okuninga. Ashike okwatseyika okupitila mokwiiholola kwe. Oye okwagwa nokugalikanwa omuudhilili wohole nomulongelwa keshito alihe. Wow, shika otachi hokitha unene. Ochititatu okalunga he. Kalunga he oye omushiti, omugandji, omukalekipo noshowo omupangeli gweshito alishe. Omuyuki nomiyapuki, omunahenda nomwiifupipiki, omweendi kachona mokugeya. Enoholi tayi lunduluka nomudhiginini. Uukwatya noonkondo tawu ulikwa momona nomombepo ondjapuki nawo owo ehololo lyahe. Ochitine okalunga omona. Kalunga omona okwa ninga omuntu mu Jesus Kristus. Okupitila mu iinima isho yali yachitwa, uukwatya wa Kalunga wali wa hololwa, ehupitho lya Kalunga olyali lya gwanithwa, nuuyuni wa pangulwa. Kalunga gwaaluhe omunashili okwa ningi omuntu omunashili Jesus Kristus. Okwali avalwa kombepo ondjapuki nokonkadhona Maria. Okwali akala nomwenyo nokwa piti momamakelo ngaashi aantu, ashike okwa fatulula nawa uuyuki nohole ya Kalunga. Okupitila miikumithalonga ye okwa holola oonkondo dha Kalunga noshowo uumbangi weuvaneko lya Kalunga lya Mesaya. Okwiigandja hepekwe nokwasi komushigakano molwa oondjo dhetu nopomahala getu. Okwali ayumudhwa kuusi, okwa londo akalonge mepya lehangano lyomegulu pomahala getu. Otagaluka ishewe mochinge ehupitho lya hugunina lyaantu ye negalulo liinima aishe. Ochititano Kalunga ombepo ondjapuki. Kalunga ombepo ondjapuki okwa kala ondjungu pamwe nahe nomona. Meshito meyo molupe lomuntu noshowo mehupitho. Okwatsa omukumo achangi omicangwa, okuudhilila okukalamwenyo kwa Kristus eenkondo. Ohashingila aantu nokuyulukila naamboka yayamukula ohe yashitululila nokuyalundululila moshipetha sha Kalunga. Okwatumwa ku Kalunga nokomona akala aluhe moluvalo lwe. Oha gandja omagano gombepo kongeleka noshowo okuyitsa omukumo ikalombangi ya Kristus opo ikale mombili nomishangwa okuyihingila koshili ayihe. Ochitihamano ocho eshito. Kalunga oye omushiti gwaayishe nocha hololwa momishangwa ongushu yiilonga yeshito lye. Muule omasiku 6 omwa kwashiti egulu nevi noshowo iinamwenyo ayihe yokombanda yevi. Nokwa vululukwa mesiku etiheyali lyochiwike shoka shotango. Ngaaka okweetapo esapati onga edhimbuluko lyegwanitho liilonga yeshito lye.
Omulumentu nomukiintu wotango oyali yaningwa moshifetha shakalunga onga ethano liilonga eshito lye. Okwali apewa eenkondo dhevi alihe okulitonatela, okulisila oshimpwiyu. Sho uuyuni wapo okwali woopala tawu ulike oshinge shakalunga. Oshitihe alishe itaala osho uushitwe womuntu. Omulumentu nomukiintu oyali yashitwa moshifetha shakalunga yena eithikameno liili, oonkondo, uuthemba wokudhilaadhila nokulonga. Nando oya shitwa yena emanguluko, kehe gumwe ina topolwako kuukumwe wolutu, omadhilaadhilo, ombepo yakalunga, ashike oyi ikwatelela momwenyo nomomufudho gwa kalunga miinima ayihe. Shaakuluntu yetu yotango yayono ku kalunga oya tindo okwiikwatelela muye. Koshipundi shopombanda shoka shili koshi ya kalunga. Oshifetha sha kalunga okwali chayonwa noya ninga asi. Oluvalo lwawo olwali lwathigulula eyono ndika nochizemo chawo. Ashike kalunga mu Jesus Kristus okweya hanganitha nombepo ondjapuki okweya galulile koshifetha sha kalunga. Oshitihetatu ocho ekondjithathano enene. Aantu paife otaya kutha ombinga mekondjithathano pokati ka Kristus na Satana kombinga yuukwatya wa kalunga niipango ye nepangelo lye lyuuyuni awushe. Eentamana nadhiko odha tameke megulu sho shishitwa chinene peke cha ningi Satana omuhindadhi nokwashingila oshipambu cha yengeli mekondjitho ndika. Okweta wo ekondjitho ndika mu Adamu na Eva, uuyuni wali washanagulwapo nefundja, uuyuni wa ningi omakondjithathano shoka cheetitha kalunga eupangule. Okukwathela aantu ye okwatuma ombepo ondjapuki naayengeli ayapuki okuyuulikila ondjila yehupitho. Oshitingwe ocho omwenyo, eso neumuko lya Kristus. Kalunga okwa gandja omono opo akale omupopili gweenjo dhaantu mboka yemutambulako noyemwiitaala opo yaka mone omwenyo gwaalushe. Kristus okwa gwanithapo ehalo lya kalunga, okwa hepekwa okwasi nokwa yumukwa kuusi. Shika oshili kuuyuki wiipango ya kalunga nuukwatya we. Oshoka otashi tindi eenjo dhetu, sho otashi tudhiminepo eenjo dhetu. Shika otashi ulike uukwanilwa wa Jesus Kristus ngoka kehe ongolo megulu nokombanda yevi ina okumusila. Oshitimulongo ocho ehupitho. Kalunga okwa ningi Jesus Kristus ngoka inatseya nando okuyona, omunandjo omolwetu. Opo okupitila muye otatu ningi aayuki koshipala sha kalunga. Okupitila mokuhingwa kombepo ondjapuki otatu tseya ompumbwe yetu, notatu mono oondjo dhetu, notatu itedhulula, notatu landula eitaalo lya Kristus onga omwa gwetu, nawo tse otatu hupithwa. Oshitimulongo nayimwe ocho okukoka mu Kristus. Meso lyekomushigakano Jesus okwa sindana, ondjoko yuupika womutondi okweyi teya. Esindano lya Jesus olyetupa oonkondo okusinda oonkondo dhomutondi. Uuna tatu ende muye menyanyu nomombili, ombepo ondjapuki otayi kala mutse okutupa omukumo. Otse twamangulwa muupika womilema. Otatu koko mu Kristus notatu lesha ohapu ye, tatu galikana kehe esiku, tatu imbi, tatu gongala medhina lya Jesus Kristus nokulonga iilonga yongeleka. Oshitimulongo nambali ocho ongeleka. Ongeleka oyo elongalo lyoitaali mboka taya hokolola Jesus kutya oye omwa omuhupithi. Ongeleka oyo omufuko ngoka Kristus asile opo ayogoke nokukala ayapuka. Oshitimulongo nandatu ocho oshihupe niilonga yasho. Oshihupe shika otashi igidha egaluko lya Kristus. Otakalelwapo kaayengeli omatumwalaka gatatu mehololo monopolo ontimulongo nonine. Oshitimulongo nane ocho uukumwe wolutu lwa Kristus. Ongeleka oyo olutu lumwe lwatiili oyindji yaza miigwana, momalaka nomaantu ayehe. Otse tuthike pamwe mu Kristus otatu palutha notatu palutha wo yakwetu twaana katongo. Muye otse tutepe uukumwe mbuka oyeetwa ku Kalunga gumwe katatu ngoka etuthigulula onga oluvalo lwe. Oshitimulongo nantano ocho eshacho. Okupitila meshacho tatu hepulula eitaalo lyetu meso nomeumuko lya Kristus. Tatu hokolola eso lyetu koondjo nelalakano lyetu okweenda momwenyo omupe. Shoka tatu ulike kutya otwatseya kutya Kristus oye omwa nomuhupithi. Eshacho olyo euliko lyuukumwe na Kristus. Oshitimulongo nahamano ocho ochililo. Ochililo ocho ekutha ombinga molutulu nombembizilo ya Jesus Kristus onga euliko lyeitaalo muye. Elongekidhilo lyoshililo omwa kwatelwa eikonakono, eitedhilo noshowo eihepululo. Muhongi okwa yogo ompadhi okuulika uuyogoki, ehalo lyokulongelathana muukriste nokuya kumwe mohole. Oshitimulongo naheyali ocho omagano gombepo neuvitho. Kalunga okwa gandja kiilyo ayihe yongeleka omagano gombepo okulongithwa mohole nuuluwana wongeleka. Oshitimulongo nahetatu ocho omagano gehunganeko. Limwe lomomagano gombepo ondjapuki olyo okuhunganeka. Omagano ngaka ogedhidhiliko lyongeleka yoshihupe nokali ga holoka momanyolo ga Ellen G. White. Ongo omutumwa gwa Kalunga, omanyolo ge otaga tsikile okulonga oshili. Oga yelitha wo kutya ombibeli oyo omuthika hoka omalongo ageshe gena okuyelekwa. Oshitimulongo nomugoyi ocho iipango ya Kalunga. Omulandu gwompango ya Kalunga ogwo iipango omulongo mbyoka yandja lyokununwa mokukalamwenyo kwa Kristus. Okupitila mombepo ondjapuki oyo tayi totha moondjo nokupendutha tutse ompumbwe yomuhupithi. Ehupitho lyokupitila mesilohenda ndele kaishi miilonga, ashike iiyimati yawo oyo okuvulika kiipango. Oshitimilongo mbali ocho esapati. Oshipango oshitine shomiipango omulongo ya Kalunga mbyoka itayi lunduluka nando. Kalunga okwa shiti ayihe momasiku 6 nomasiku etiheyali okwali avululukwa. Olyo makala lwesiku lyevululuko lyokugalikana nokuuvitha muukumwe nomalongo niilonga ya Jesus Kristus ngoka eli mwene wesapati. Oshitimilongo mbali nayimwe ocho etonatelo. Otse aatonateli ya Kalunga. Etwiinekele omayambeko gokevi. Otwetshitseya kutya Kalunga oye mwene gwago. Shi tatu dhiginina okulongela Kalunga naantu akwetu. Oshitimilongo mbali nambali ocho eihumbato lyuukriste. Otso twiithana tukala aantu ya Kalunga mboka haya dhilaadhila yena omayuuvo nohaya longo muukumwe nomilandu dhomegulu.
opo mbepo ya Kalunga ilonge mutsuukwa tya Kalunga otuna okukala inyayogoki. Shika otshala okutya ohokwe yetu, okuzala kwetu, okulya kwetu neinyanyudho lyetu nali adha omuthika guukriste nuuwanawa. Otiti 23 otsho ondjokana nezimo. Ondjokana oya totwa moshikunino sha Edena noya kolekwa ku Jesus yikale eyomukumwe lyaaluhe pokati komulumentu nomukiintu muhole yimwe. Kaakristo ondjokana oyo dhiginini kuKalunga nokomuhokanwa, nayo oyina okukala ashike pokati kaantu yeitalo limwe. Aakuluntu naatekuluntu nayo ukale yehole Kalunga nokuvuluka kuye, naya gandje oshiholelwa miilonga yawo, moohapu dhawo kutya Kalunga oye hole. Ano nsili chimuyungo kale ya ninga olutu lumwe naye. Otiti 24 otsho Kristus atalongo mepya lyehangano lyomegulu. Omuna otitsa lyehangano megulu otshikethahangano sha shili shoka Omwa atunga po ndele kashishi omuntu. Jesus okuli mutsho talongo pomashala getu tetu wana eiganjelo lye kooyitaali. Pethimbo ndiyaka otitsa lyehangano otsali hashi yogwa kombinzi yiinamwenyo, ashike shomegulu otashi yogwa kombinzi ya Jesus Kristus. Onga ndiilongo tshindji nena paife onduuviteko nondayelelwa lela. Otiti 25 otsho egaluko lya Jesus Kristus etiyali. Eyo etiyali lya Kristus olyo einekelo yambeko lyongeleka oshitsa lela shevangeli. Eyo lyomuhupitho tali kamonikwa kaantu ayehe muuyuni. Shi tagaluka mboka yasila muuyuki otaya yumudhwa. Otaya zalekwa otshingeno otaya kuthwapo pamwe naayuki mboka taya adhikwa yena omwenyo notaya falwa megulu. Ashike akeena uuyuki otaya si, ethimbo lyoka inali tseyika, onkene otatu londodhwa twiitudhululeni. Otiti 26 otsho eso neumuko. Ondjambi yoondjo oyo eso. Ashike Kalunga gwaaluhe ota gandja omwenyo kaahupithwa yaye. Osigo kesiku ndyoka aasi otaya ithanwa kutya oya kotha. Eyumuko etiyali olyo eyumuko lyakeena Kalunga, otali ningwa konima yoomvula 1000 lyakalandula. Otiti 27 otsho millennium nehulilo lyoondjo. Omillennium oyo eemvula 1000 dhoka Jesus takalela naantu ye megulu dhili pokati keyumuko lyotango neyumuko lyahugunina. Nena ondilo otaku kaza megulu taku fikepo iinima iishiwinayi na itaku kakala we eendjo. Otiti 28 otsho evepe. Mevepe uuyuki ike tawu kakalamo, Kalunga taka palutha aahupithwa ye. Iinima iishiwinayi otayi kashulapo. Ekondjithathano lyashulapo, iitshitwa ayihe otayi hokolola ohole ya Kalunga lyanalele sigo alushe, amen. Ngaka ogo omuthika gomaitalo gongeleka ashili. Tangi kahewa kange shiwa kuthilendjeko. Olupando tatu lupe tate Kalunga, ngwe tutumine ombepo ondjapuki opo yitundulile tutseye otshili. Ehogololo kungweye mwene oshili oweitseya. Ewa kutokonga ena nditsune mpanga. Ewa bye bye. Otshili ndjika shi yathiki momakutsi gandje, otshili otshina okugwanithwa lyandje okuyitula miilonga. Miilonga onopolo 17 okasi nokati 30 otaku tiwa kutya Kalunga okwali idhidhimikile nale aantu pomathimbo ngeyaka sho yali yaana owino, ihe ngaashingeyi otalombwele aantu ayehe moka yeli iitedhulule ya ethepo eendjila dhawo eembwinayi. Eshaiti ndape ndapewa oshike twende twiipopile pwaake natsho fiya ondatse ondjila omwenyo, ondjila ehupitho. Uuyuni wakala nale momaidhimbuko inawala okukongo hapu ya Kalunga, ashike uuna watseya otshili owuna okutshitandaeleka ngaashi Jesus Kristus etuthigila. Otshina kugwanithwa kutya indeni kaningeni aantu ayehe aalongwa yandje nemuya tatele medhina lyandje. Ano itandibwenene shika otandinangala ondjodhi ilonda penduka. Chofi itolala ondjodhi owuli lela yanda pewa. Omutilendje mongunda muno omutyeki gwa Kriste, ashike enteedho hapu ya Kalunga odhagwile kungaye. Kalunga na hambelelwe, Kalunga na hambelelwe, Kalunga. Yes, ohayi kupandula Kalunga ketu. Oye kwagwa nokuhambelelwa. Yesu stay again.